Uthi wema ngicela ningiboniseni bongo ngicela utshela abangani bakho ukuthi ngicela bangibonise uthi enene ngiyalotsholwa ongilotsholwa yilo baba lona and bengihamba umkhosi omhlanga lo baba lo ungithole emhlangeni and manje kanti mina ngine boyfriend engangitshola nayo engangithanda ngasekhaya uthi because lo baba lo ube nemali wangitshela ukuthi uzongilobola so ngangitshela ukuthi okay mhlambe ngizogcina nginqabile but manje ngiyabona ukuthi ngeke ngikwazi ukunqaba ngoba phela lo baba lo if ngingaqhubeka ngishade naye ngizoba nemali and ngizoba right. Sanibonani ke ubungiwe lendlovukazi ngiza nendaba wena uza nani nendlebe. Uthi ke inkinga ilana ke webungiwe ngesikhathi sihlangana nalo baba lo sahlangana emhlangeni ngihlolo and masihlangana emhlangeni washo ke ukuthi uyangikhetha and ufuna sixoxe kanje nganika ama numbers ami sakhuluma ulo baba lona wathi enene angeke azalale nami uyafuna ukuthi ngiqhubeke nomhlanga and bese ngiqhubeka ngiqede isikole yena uzothi mase ngiqedile isikole bese yaqala eza ekhaya azongilobola. Uthi ke kuvumeke nasekhaya ke bazibagcine bemazi lo baba lo kanti mina esikoleni ngine boyfriend yami engitshola nayo nje but besingenzi lutho nalo boyfriend. Uthe ngelinye ilanga nje kuthe enene sinabangani kanye nayo leyo ndoda leyo ngivakashele yena umfana uthi sinabangani nje sihleli sonke ezabantu sifunda ndawonye evarsity ngizitshela ukuthi okay it was my first year university ngitshela ukuthi okay I'm not going to do anything ngizozibamba until ngize ngilokhuze ngize ngiqede esikoleni njengoba ngangithembisele lo mkhulu. Uthi nangampela athi uyazama bahlelike la baya groove benza zonke izinto uthi abese one thing led to another wagcina elalile ne boyfriend yakhe wala ne boyfriend yakhe ayazi ukuthi yena uselotsholiwe ayazi ukuthi uthembise ikhehla ukuthi uzosiphatha kahle. Uthi manje ngiyashada kule weekend esiza kuyona. Uthi lo baba lo saqhubeka ke ne boyfriend yami ngaze ngaqina sengishiqedile isikole sahlukanathi bagcine sebehlukene ne boyfriend yakhe wamtshela ukuthi ngeke bakwazi. After that umfana wathi enene ufuna ukuza kuba azokhokhela umntombi bakhe wathi angeke akwazi ukuthi eze kubo azokhokhela umntombi bakhe wangamchazela ukuthi why. Uthi the reason wangangeke ngikwazi ukuthi eze ekhaya azokhokhela umntombi bami because phela mina ekhaya kwazi ukuthi ngiyahlola ngihamba umhlanga and then all of us and also manje ngizoshada nalo baba lo ekhaya sekuyazi ukuthi ngizoshada naleli khehla leli. Uthi manje angazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba njengoba ngishada nje kule weekend le ikhehla kuzofuneka lilale nami for the first time. Uthi angiseyona intombi and lento meke yaphuma ngizodisappointa abazali bami and naleli khehla leli lizokwazi ukuthi bengihlala ngalo ngilenza isinima. Uthi wema ngiyacela ningi-advise ukuthi ngenze njani. Uthi nasi ke nje sisicefe kwayena lo mfana engangifunda naye esikoleni because angisamfoni manje. Uthi uyangifonela uthi ufuna ukungilobola naye uthi ufuna siqhubeke uthi ufuna enene ukuzokhokhela umntombi bami ekhaya he's persistent ukuthi ufuna ukuzongikhokhela. Uthi angazi ukuthi ngenze njani ngoba ngizoluza imali if ngingathana nalo mfana lo ngaqhubeka nalo mfana lo akanayo imali ikhehla leli nayo and manje futhi ngikwi dilemma because kufuneka masiqeda ukushada nekhehla siya kwi honeymoon ikhehla lizothola ukuthi angiyona intombi. Uthi ngiyacela ukuthi ningiphuplake bafazi ukuthi ngenze njani ukuze ikhehla licabanga ukuthi ngiseyintombi. Uthi ngiyofunda ama comments wenu nje into engifuna ukuyenza ngifuna ukuthi ikhehla licabanga ukuthi ngisayitshitshi into enzenzayo ngicela nimboniseni ukuthi enze njani. Ngezwe kuthiwa bathatha amanoni ey'ngulube nawe bonke njani ngicela nimadvazeni guys. Lena i-conference abomama idinga thina bomama guys inganethi senkinge. Hayi bangani bami into eningibhalela zona sometimes ayiziyathusa.